Mwaramutse neza nyakubahwa perezida wa UPD w'ishyaka rya UPD Abatabazi. Mwaramutse neza bwana munyamakuru, ntashatse kuvuga amazina. Nishimiye kuganira nawe kuri ino channel yanyu. Natwe twishimiye kukubona. Ko numva amakuru avugwa ku ishyaka ryanyu ry'urubyiruko rya UPD Abatabazi avuga yuko muhakana jenoside yaba yarakorewe abatutsi, mu cyumva iki kandi amahanga byemera kanagaragara mu maso y'amahanga, mubitekerezaho mute, mubihakana mushingiye kuki? Reka mbere na mbere ndaza kubivugaho. Reka mbere na mbere mubwire ishyaka UPD Abatabazi imigabo n'imigambi yaryo, impamvu turaza kugera ku mpamvu byatumye ibyo bintu tubihakana. Icya mbere, UPD Abatabazi ni ishyaka ryashinzwe ariko ahanini rigizwe n'urubyiruko rwagizwe imfubyi na FPR. Rwatwiciye ababyeyi, FPR yatwiciye ababyeyi, urubyiruko rwinshi rw'abahutu nubwo tutavangura. Ndakumva. Twagizwe imfubyi na FPR, tubura abatuvugira. Uko mubizi bagiye batanga amaruswa hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Ndakumva. Bagafata abantu bakabarenganya, bakabakubita inkoni nyinshi, bakabashira muri gereza, bakababwira ko nibatemera ko bishe abatutsi bakoze jenoside barabaheza mu magereza. Ntabwo twebwe rero UPD Abatabazi duhakana iyicwa ry'abatutsi, ahubwo duhakana inyito ya jenoside yakorewe abatutsi. Ahubwo twemeza ko abatutsi bapfuye, tukavuga ko nta jenoside, kuko jenoside ni icyaha kiruta ibindi byaha. Bwana munyamakuru Ramberi, yego, jenoside ni icyaha ku isi kiruta ibindi byaha. Icyo cyaha rero ntabwo gikorwa kitarapanzwe na leta, kandi mubizi neza ko perezida w'icyo gihe yarashwe n'ibyihebe FPR byashimuse u Rwanda avuye mu mishyikirano muri Arusha ngo batahe ku neza. Ndetse bwana munyamakuru Rambert, wibuke ko yari yanyuma kugira ngo batahe neza. Bamurashe rero nijoro saa 2 mu ijoro ryo ku itariki 6 nimba nibuka neza, bamurasa ageze iwe, murabyibuka. Ubwo rero ikindi duheraho, mwibuke ko inkotanyi cyangwa se zingabo z'aba bagabo b'ibyihebe zari mu mujyi rwagati ahantu bita Senide. Muri Senide ni inzu yari i Kigali, harimo abasirikare bari bambaye imyenda bafite n'ibikoresho. Rero ntabwo wazujya kwica ubwoko abantu kandi ngo uzane abasirikare mu gihugu bambaye imyenda y'uniform kandi ngo ujye mu mishyikirano ngo batahe ku neza. Ikindi, indege muzi ko yapfiremo perezida Habyarimana, hapfiramo umukuru w'ingabo bitaga Nsabimana Kastari, hapfiramo abaminisitiri Colonel Segatwa, perezida w'u Burundi nawe ntabwo twamwibagirwa, perezida Ntaryamira Sipiriyani, hapfiramo abafaransa. Ni benshi, iriya ndege yaraduhekuye. Ikindi, muzi ko Tito Rutaremara yemereye ko muri serire bari barashizemo ibyitso bya FPR cyangwa biyitaga RPA, ibyihebe byashimuse u Rwanda, icyamba amapeti y'ibindi bihugu y'ikindi gihugu cy'abaturanyi. Muri serire bari barashizemo ngo ibyitso 5. Ikindi, iyo jenoside ntabwo dushobora kuyemera idafite ibimenyetso nk'inyandiko zayiteguye. Ubundi se bwana munyamakuru Ramberi, jenoside yakorwa na leta igakoresha interamwe zitari abasirikare, zitari abapolisi, zitari na local defense, ahubwo zari urubyiruko rw'ishyaka MRND rwakundaga Habyarimana. Ariko nanone mwibuke ko uwari urukuriye yamwitaga Kajuga Robert, akaba yari umututsi mukuru
mu Rwanda. Ubwo se ntimuzi ko mukuru wa Kajuga Robert bitaga Husi yabyaranye n'umugore wa Kagame Jeannette Nyiramongi, umwana wa mbere waba w'imfura, bahuriye muri Kenya aho Jeannette ngo yicuruzaga. Ndagira ngo rero mubijanishe ibyo byose murebe, ntabwo intambara yarabaga, ntabwo jenoside yaba ngo ntitegurwe, kandi wayiteguye ntabwo ari we yishe. Ikindi Bwana Lambert nakongeraho kuri jenoside yakorewe, bavuga ngo yakorewe abatutsi, Amerika muzi kwivuga ko ari jenoside yakorewe abanyarwanda, abahutu, abatwa n'abatutsi n'abandi banyamahanga. Ejo bundi turebye inyandiko cyangwa se ubutumwa umunyamabanga wa Amerika Anton Blinken yahaye u Rwanda, yavuze ko bibuka bose ibihumbi n'ibihumbagizi byaguye mu Rwanda muri jenoside yo mu Rwanda. Ubwongereza nabwo ntibwemera iyo jenoside, bavuga ko yakorewe abatutsi, bavuga ko ari inyarwanda. Mwabonye ko na BBC bayirukanye. Japan nayo nuko, n'ibindi bihugu bikomeye. Ndagira ngo rero mbabwire ngo na miliyoni bavuga ngo yapfuye abatutsi ntabwo yari mu Rwanda, kuko mu ibarura ryakozwe muri 1991 byagaragaje ko abatutsi bari 560, kandi mu myaka itatu ntabwo hagomba kwiyongeraho miliyoni imwe n'ibihumbi 200, kuko bavuga ko bapfuye miliyoni imwe n'ibihumbi 200 ngo hagaruka ibihumbi 500. Ibyo bintu Bwana Lambert ntabwo dushobora kubyemera twe UPR Abatabazi. Abanyarwanda rero nibarebe aho duhera duhakana ibyo binyoma bya FPR. Ikindi ntaraguca muri uvuga Bwana Perezida w'ishyaka rya UPR Abatabazi, hari akabazo gato shaka kukwibariza. basa ni nk'utubazo nka tubiri. Icya mbere ndabaza impamvu iyi leta muyitaka ari leta y'ibyihebe, iryo jambo muri komotsa hehe, bikomoka he? Icya kabiri, imigabo n'imigambi y'ishyaka rya UPR Abatabazi ni iyihe? Ndifuza kugira ngo sobanukirwe n'ibyo ngibyo ubundi dukomeze. Urakoze cyane. Icya mbere uravuze uti niye mpamvu twita leta FPR kari ibyihebe byashimuse u Rwanda. Yego, icyo ni ikibazo cyiza cyane nkunze. Urakoze cyane kukimbaza. Abantu benshi dukunda kukivuga ariko ntibari bakizi, ariko noneho ubu tugiye kugisobanura. Bwana Lambert, nawe waba ubizi neza ko iyo uhungiye mu gihugu, iyo uvuye mu gihugu cyawe uhunze ugera mu gihugu uhungiyemo bakaguha ibyangombwa by'impunzi, siko bimeze? Iyo winjiye, iyo ujemo ukinjira mu gisirikare cyaho, uba utari impunzi, ubaye mwene gihugu y'icyo gihugu, siko bimeze? Nta mpunzi b'umusirikare w'ikindi gihugu yahungiyemo. Ubo babaye abasirikare b'ikindi gihugu, barongera bambara n'amapeti, bararwana bafata igihugu, baba n'abayobozi mu kindi gihugu, bambara n'ipeti rirutirindi bita generali. Umugabo bita Gisa Rwigema yari yungirije minisitiri wa defense mu baturanyi. Kagame yari akuriye intelligence mu baturanyi, iperereza cyangwa se iperereza. Umugabo bita Kaka yari akuriye military police. Umugabo bita Kayumba Nyamwasa yari akuriye district za Guru. Abo bose rero, abo bose mureba, hari n'abandi tutavuze, dutanze urugero. Sinzi nimba abantu barambe generali bakambara amakoroneri, bakambara amamajoro mu gihugu bakiri impunzi, bakaba none n'abayobozi muri icyo gihugu, barangiza bagahabwa, bari bafite na mamatirikire ko bafashe rero na mamatirikire, baraza bajya kurasa ikindi gihugu, baravuga ngo ni impunzi. Twabonye Perezida Habyarimana ajya ku mihango yo kuzamura amaranka igihe Rwigema agiye guhabwa iranka rya generali, ariko ntitwabonye aho biyamburiye amapeti cyangwa babahaye demobe ngo bavuga ati twe tubaye ba demobe tugiye kurwanirwa ko turi abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero Bwana Lambert, aba bagabo ni ibyihebe, kuko ntabwo waba generali mu kindi gihugu ngo ube n'umuyobozi ngo wongere ugikora. Kandi Bwana Lambert nimba byuka neza, muri 1997 James Kabarebe yabaye chef d'état major wa Congo. Waba ubyibuka neza ibyo bintu ko James Kabarebe yabaye
umukuru w'ingabo za Kongo. ayo makuru ntabwo nyafite neza. Okay, ariko reka twikomereze. uraza kuyampa kuko ndahamya ko ushobora kubuyazi neza. Ushobora kububizi ariko wenda ntushaka kubivugaho byinshi ntacyo. Bwana nyakubahwa perezida wa repubulika, perezida w'ishyaka rya UPD Abatabazi, ibyo nkubwira ni ukuri ntabwo nyazi, ahubwo uraza kubisobanurira. Okay. Nubwo bavuga ko ndi nyakubahwa perezida wa repubulika, nzaba we kuko Imana yaduhaye inkoni ntacyo. Urakoze no kubinyifuriza. Gusa twe ntabwo turwanira imyanya, ariko iyo Imana yabiguye kandi n'abantu bakakwizera, ni ngombwa ko tubikora, sibyo? Kuko biriya ni ibyihebe. Ndagira ngo ikibazo cyo kuba tubita ibyihebe urabisobanukiwe, n'abanyarwanda barabisobanukiwe. Mbyumviseho, ariko ikibazo cya kabiri ntabwo urakisobanura neza. Ariko ibyo imigabo n'imigambi, oya, ibyo bindi urabisobanukiwe neza, urabyumvisha impamvu tubita ibyihebe. Nayumvise wayisobanuriye, bwana perezida w'ishyaka rya UPD Abatabazi, ishyaka ryiganjemo urubyiruko rw'abanyarwanda gusa. Yego rwose ubize neza. Imigabo n'imigambi ya UPD Abatabazi, icyambere nkuko nabitangiye mbivuga, twarishinze kugira ngo, ni ishyaka twashinze kugira ngo duheshe agaciro umunyarwanda wese, umutwa, umuhutu, umututsi, mu mashuri abana bose bige. Ariko bwana perezida w'ishyaka rya UPD Abatabazi, numvise ko hatakiranga ubwoko, ijambo ubwoko mu gihugu cy'u Rwanda ritarimo. Mwe muri hanze, kuki ibyo bintu bitarabasibama mu mutwe? No kubera ikintu mushaka kuzubaka u Rwanda rundi rwanyu rushyashya rutandukanye n'urw'abanyarwanda rundi rurimo abanyarwanda kuri uwo mwanya. Okay. Nabyo turabisobanura. Ibi byihebe bita FPR, bwana wabuzi agakingirizo, babeshya isi ko bitarimo, ariko mu mitima yabo, mu nzego z'ubuyobozi, iyo ugiye gusaba ibyangombwa, iyo ugiye gusaba akazi, iyo ugiye kugira serivisi, niyo muhuye n'ibibazo muri babiri, urugero wubakanye n'umutwa n'umuhutu n'umututsi, mukagirana ikibazo, ushobora gusanga ari we babirunze. Ibyo bintu ndagira ngo nkubwire, buriya gutanga imyanya mu gihugu, bareba ubwoko runaka. Ko ntushobora gukuramo ubwoko mu gihugu, icyambere ni ikosa, kuko muri Uganda harimo ubwoko, muri Kongo hariyo ubwoko, muri Tanzania hariyo ubwoko butandukanye, no muri Kenya no mu bindi bihugu byose, no mu bazungu buriyo. Yego. We iyo uvuze ngo ngiye kwirukana ubwoko ngo kubera iyi niyi, kandi noneho reka nkubaze n'ikindi kibazo cya bwana munyamakuru, ko watangiye uvuga uti ko muhakana jenoside yakorewe abatutsi, abo batutsi baba bavuye birirwa bavuga, kandi mu Rwanda nta bwoko burimo. Bivuge ngo ni ikinyoma babikoresha mu kwirira. Abaretse bane nasobanura, babikoresha mu kwirira kugira ngo bigire ku nyungu zabo, ariko bashaka guhinjarika abandi. Reka rena nyikubwira, niba abahutu bari 80% cyangwa se 75 cyangwa 80, simbizi hagati aho, ntabwo mbizi uko bangana. Nubwo ngo mu Rwanda abahutu bagomba kubona imyanya 80% muri leta, abatutsi bakabona 20, kuko n'imisoro nibo bayitanga myinshi, ni nabo batanga umusoro na buri kimwe cyose muri serivisi, nibo baba benshi mu bwigenge. Abahutu abatutsi bagakurikiye mu myanya 20, nibura basaranganye abahutu bakabona imyanya 70 cyangwa 65, abatutsi wenda bakabona nka 20 wenda n'itanu. Ubwo ni politiki igamije iki? No, buretse gatoya. Politiki uburi bwoko, kuko mu Rwanda dufite ubwoko bungahe, ubwoko butatu, ariko abatwa bo ntabwo ari benshi. Abatwa nabo bakagira imyanya bahabwa, duhere kuri kurusha yabo, percentage yabo. Yego. Nukuvuga ngo ubwo bwoko bugomba kuba buyobora igihugu. None wenda bashobora gutukuza bati we naba barize bimeze gutya, yani ubona kubwe ni wenda bashobora gufata imyanya 65 n'abandi bakagira. Ariko bivuga ngo mu bihumbi 5 bikora muri leta cyangwa ibihumbi 10, nibura abahutu bagomba kuba ari nk'ibihumbi 7 cyangwa 6. Yego ndakumva. Abatutsi bakaba ari ibihumbi 3, abatwa wenda ari igihumbi. Ni urugero hanze. Ariko mu Rwanda uzasanga abatutsi ari bafite imyanya ibihumbi niburi biki 8, igihumbi ari abanyamahanga bazanye, harimo n'abatwa. Abahutu ni bafite imyanya mibi, babandi bo gushira hejuru n'ibicyo, uzasanga afite imyanya nk'igihumbi gusa mu ambasade hirya no hino mu kazi,
bashyiraho minisitiri umwe, hasi ya minisitiri ibyo bintu Rudasingwa Theogene yarabivuze, abakozi 200 bagashyiraho ubwoko bumwe, sibyo? Ndagira ngo urebe ibyo bintu umbajije ukambaza uti kubera iki mugifite ibintu by'ubwoko. Ndagira ngo ukuntu babikora mu magereza n'abahutu buzuyemo gusa, imwombi z'impunzi n'abahutu banze kugira ngo batwemerere demokarasi, ntibatwemerera kugira ngo tugire dute natwe dutahe cyangwa twumvikane tuwe nk'uko nabo Habyarimana yarabemereye. Nta nubwo bemera kwandika amashyaka yacu, nta nubwo bemera kugira ngo twumvikane nabo, badusanga hanze bakaturasa. So impamvu baturasa barabizi. Wigeze kumva ijambo Kabarebe yavuze ngo Bahitimana, Babizimana, bande n'abandi, avuga amazina arondoye ngo y'abahutu ngo bari kwiga mu bihugu by'amajyepfo, abwira urubyiruko rw'abatutsi n'indobanure ngo bazabakurikirane babice, bababuze amahoro ngo kugira batazatsinda bakaza mu Rwanda. Ibyo byose yarabivuze. Kagame ubwo yarivuge ngo azayoresha amazi agafuniko ingunguru ishireho, aravuga ngo ngo imbuna zabaye nkeya, ngo yagomba kubamaramo amasasu bose bagapfa, nta umwe agomba kujya muri Kongo. Ibyo ni ibintu bigaragara ko ibyose inkambi y'Ikibeho buretse gatoya ndacyavuga, inkambi y'Ikibeho yishe 8,000, uwabishe Nibingira yatumye ntabwo yigeze afunga. Mu Rwanda uvuze ko hari inzibutso nyinshi z'abatutsi ariko nta rwibutso rw'abahutu rurimo, kandi ubwe yaremere ko yishe abahutu, kandi namwe muzi ukuntu yabishe za Ruhengeri, za Kongo no hirya no hino. Ndacyakubwira imigabo n'imigambi ya UPR Batabazi ni ukugira ngo duhagarike ibyo duhereze abanyarwanda agaciro. Ikindi cya kabiri, twebwe abanyarwanda tubujije akarere amahoro kuko bijya ku mutwe w'abanyarwanda, ibwo nibo babikora bijya ku mutwe w'abanyarwanda. Ibyo rero UPR Batabazi yashinze yaje kugira ngo ihaga akarere agahenge, dusabe ibibazo, dusabe imbabazi, abanyarwanda baruhuke, bagire kwishura ukizana, amatora y'ukuri, bahinga imirima ibi yabo, inzu niba yubatse ibi yawe, nimba ugiye kubaka inzu ahantu hatemewe tubikubwira hakiri kare, dukora ibintu bije mu mucyo, kuko uzi neza ko twebwe tumwubaha Imana ndetse tunasenga, imbaraga dukoresha ari iz'Imana. Mu gihe bo bagiye kuzana, ndacyagusobanura ko iki kibazo bambajije, mu gihe bo bagiye kuzana imbaraga za Satani bari muri Illuminati. Ibyo rero ndagira ngo imigabo n'imigambi ya UPR Batabazi mu gutabara abantu, no guhesha abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda demokarasi, freedom, kwishura ukizana, no guhesha akarere amahoro agahenge. Urugero, inama za East Africa ntizikiba. East Africa isa nkaho yapfuye kubera ikirangiho. Nta gihugu na kimwe kidukikije tutaragirana ibibazo nacyo, sibyo? Ndakeka wenda nabagusobanurira ibyo kugira ngo ukomeze umbaze ibindi. None nyakubahwa perezida w'ishyaka rya UPR Abatabazi ryiganjemo urubyiruko rw'abanyarwanda, ikintu ushaka kugira ngo musobanurireho gakeya ni ikintu kijyanywe n'amatora yimirije kuzaba muri kuno kwezi kwa 7. Mushobora kuba mwaratanzeyo kandidatire azahagarira ishyaka ryanyu ry'Abatabazi UPR, bimeze bite kuri urwo ruhande? Urakoze cyane icyo kintu rwose kukimbaza, hari benshi bakomeje kugenda babitubaza. Bwana Ramberi, bika nkubwire, hariya nta muyobozi ubaho muri ya leta, bariya ni ibyihebe nk'uko twabivuze. Ibyihebe rero dawa ya moto ni moto. Mu Kinyarwanda umuti w'umuriro ni umuriro. Ntabwo bariya dushobora, ndanabisobanura ndi kurangiza, ndi gusoza mu minota 2 gusa, ndi gusoza ndaba nshoje. Aba bagabo ntabwo dushobora gushoboka kandidatire yacu kuko tuzi ko Ingabire Victoire baramwangiye, na n'isaha Ntaganda baramwangiye baranamufungira, Ntaganda Bernard. Ikindi Diane Rwigara nawe baramwangiye, Padiri Ayimana bamwangiye kuva muri Kenya, bamufungira muri Kenya. Nyakubahwa bwana perezida, ntaguciye mu buryo uvuga, ubwo bishatse kuvuga ngo nimba nta kandidatire mwigera mutanga, ntago mushaka demokarasi, mugomba gukoresha imbaraga z'umubiri. None se ubwo ntimwitegura kumena amaraso mu gihugu cy'u Rwanda? Nanone twebwe rero twashize imbere intambara igira bitwara, ariko ikagira n'ibyikiza, ikibazo kikarangira bundi. Kuko ikintu cyanze neza ku mahoro, nakubwiye ko banga ko twandika amashyaka, bandika amashyaka yacu banze kumvikana natwe. Ubwo rero twabonye ko ibintu by'amatora batanabyemera kuko batandika n'amashyaka, dushira imbere intambara, umwitero wacu ni imbunda n'amasasu,
kandi n'Imana nibwo buryo bwonyine yemerewe. Wibuka n'Abayisiraheli uko bagenzaga, ni intambara niyo twashize imbere. Uzumva UPR batazamenye ngo ni intambara kandi turagwana n'ibyihebe. So rero ndakeka n'iminota yawe wari wamaye iri gusoza nk'uko ukomeje kugenda ubimbwira. Reka nsezere ku banyarwandakazi turasaba gushigikira UPR Batabazi mu ubufasha bw'amafaranga, ibitekerezo, kuyiyungaho, ibi buri cyo cyose ushoboye. Mushigikira ishyaka ry'urubyiruko ruharanira, rugizwe ahanini n'imfubyi z'Abahutu ariko n'Abatutsi nabo ntabwo twe tuvangura, ariko ahanini ni imfubyi z'Abahutu zanze kwibukirwa ababyeyi babo bo bazira uko bavutse. Bye rero, murakoze. Perezida wa UPR Batabazi arabasuza kandi arabakunda. Urakoze cyane bwana perezida wa UPR Batabazi, ishyaka ry'urubyiruko. Twari dufitanye ikiganiro gitoya na tugishoreje, tuzasubira ubutaha.